die Consejo, die Raad van Advies te BISA, entre otros lo siguiente. Voel arriba. Schenkingen aan derden zijn rechtshandelingen waarbij de bewegingsvrijheid van de vertegenwoordigers van de regering uit oogpunt van de waarborging van het algemeen belang, anto, ora de BISA palabra na aqui, uit oogpunt van de waarborging van het algemeen belang, Raad van Advies te subrayar essa aqui, e te pone streep bodigé, para pone ênfasis. Dus schenkingen aan derden zijn rechtshandelingen waarbij de bewegingsvrijheid van de vertegenwoordigers van de regering uit oogpunt van de waarborging van het algemeen belang aan een zekere beperking moet worden onderworpen. De regering kan dus niet zomaar schenkingen verrichten. Om deze redenen is voor hogere schenkingsbedragen als extra instrument ter waarborging van het algemeen belang onder meer een machtiging van de staten vereist. Nós temos, dentro nos contabiliteitsverordening, een exigencia. Is eigenlijk de lei. Contabiliteitsverordening is een landsverordening, een lei. Minister não mag die gasta placa se não cumpre com lei aqui. E qualquer gasto que tu assim, que tu surpassar o mesmo pressuposto, segundo a lei aqui, e não mara país Aruba e mara su mês. Essa é a qual a lei está bisa. E é importante para nós realizar nos meses com o saque da lei. Se você vai contra a saque, você quebrando a lei. E se nós lubidar essa saque, é hora de querer nossa roupa e leu foi casa. Tem outra coisa. Hora que você bisa, você vem parlamento, para parlamento, bisabo se você tem machtiging, apoderado como minister para fazer certo gasto, é identificar que tem controle sobre o órgão que representa o povo. Isso é identificar também que a hora que você vem ao parlamento, você explica para mês. Então, nesse quadro aqui, agora eu estou da Google um rato e Mahaia, e para mim, advogado com Mahaia, Jasper advogado. Gewoon para mim, Kiko que motiveringsbeginsel está? Que coisa é que você motivar a decisão? Então, advogado aqui também, sim, não também está diferente se você vai buscar outro advogado, né? Ou se você vai qualquer boek que você explica motiveringsbeginsel. Besluiten die de overheid neemt, moeten te alle tijden goed gemotiveerd zijn. Dit betekent dat feiten moeten kloppen en een motivering te alle tijden logisch en begrijpelijk dient te zijn. Logisch en begrijpelijk.